India mi ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Katkum kejingnya thu jengki pulet ke Haryana laong balai sngi hadian ba arngut ki koidi ki ba omshem laya thu bakila light pad na patok ka bahagorgon ki pulet kila yok kembiang eki na Uttar Pradesh. Katkum kejingnya thu katulong kubor ke belawan na ki pulet laong baka crime branch kala yok bankem ki koidi hakamit jong kesngi balang. Uprit pal ACP crime ulong bikini ki arngut ki koidi ki berangdan hapadeng kejing syak tokit iki berlight pad na patok kila syak kem badminton jing tokit kadang peteng bantip ya kejing shisha hakanu karukom bikini ki koidi ki light pad. Hakalai pautrik ujemang wa Abhijit bat Rakesh kila syak elam na district jail kabadan ha Bhonsi syak LNJP hospital kabadan ha Delhi ban kabenta ban phakmi benya hakabede bat kakot kakhya jongki hakaba kila dan kumbalaingut ki pulit kiblap senrani ki dakakali hakapod bikila poi ha traffic signal hak sector Sanpundriu kini ki koidi biki he pulit kila hiat nakali bat shim dakakya ban netbu iki sha hospital kabah Delhi hadian bla penlong ikejing tokit lalap bah hakapod bawan pai kiteki koidi biki pulit kila sange hakawi ka guest house sa sector Laipupra ha Gorgon ba arngut kinangerap jongki koidi kibla syong hakawi ka kali arshaka ha guest house kila la ban aida ki slip shiki pulit bat light pad dakate ka kali arshaka.